Fáilteach túiscear chathead bhlá clí go chlufa Leathcheannais I gcóran bhíogur idir DCU Dóchas Éireann ar an bail agus Coláiste Mhuire gan Smál an seo ó beo ó Parc Éireann ón Spórt DCU bhlá clí agus le bheith féilte go chulóna tá pléile DCU tá Parc Éireann ar aus ar fád se bháis tá caite im lá clí le cúpla lá. Tosamúid leis na fórne agus mar a bheith súlais go leorbéide imí nachfuil ar fáil ag an dá Éireann agus an clufií tosú sa Stráil le cúpla seachtain. Tosamúid le DCU Dóchas Éireann don a bhí sa clufií Canis an bhíonn caite agus cháil a clufií Canis an gúine olsca limní. Sa gúla siúd tá fear as Cilchunne sin Stephen Minogue agus tíbhir Páidí Lennon as bhíad dócha fear as ífáile Sam Burke tá mar lán cholí fearta ar aus ar fád lína leachúd an sin Burt as Cilchunne Billy Reid agus Paddy Langton na cúige sé agus Sean Gallagher as blá clia in Gandhi ifir a hot níl ar Donald Shirley's bulle mór sin go DCU tugan Dan O'Maristeach agus be gimmert tíh le fearile as Kildáris na Cian Born. Stosíon sin tá Carl Bernard dead Donna Murphy ag híine agus Dennis Walsh ag dóig agus dí lán tosachata ag DCU be súl go mé Sam Byrne an an príomh níosgur in na fórne agus neart scórnaí amsú fearile as Cilchunne atá sin le Peter Clark le nearttaí Peter Clark le chun na hir bhí. Mar sin fuan Coláiste Mhuire bhfuil gáhfuile ach sin hosan an clufa seo agus sé sin nachhfuil príomh níosgur in na fórne agus príomh tosaí Coláiste Mhuire nó Mary níl sé sin ar fáil na bhranspóid ar an Mary ar dús. Sa gúil tá fear na gaiileh Dara Walsh immar síonse le gaiile an agus bertíh leis Conor Lawless agus ón Lawless ag dó agus trí. Níl Adam Hogan tosún seo trónacha tá se festí agus be súl go mis tasa beidir na coolia a cha Bobby Drohan agus Cian Scully ag cúige seacht. Burt eile as go gáile tá lá Parke Dara Whelan as Talach Mór agus Donnacha Campbell ag ifir an níoch. Mark an Siban sin tá sin O'Brien ag gifir ceirde ach nílse lán aclaí agus ní bheith sin na tosú. Tu go Vince Harrington isteach a gifir hoteig agus ní hosó Sean Boyce ach an eile a gifir a trídeig tu go Mark Canlan isteach in Gandhi ifir a fichaní. Shane Walsh an pléidir mar brenna lucha gréil an teachtain agus Grace Walsh an drochar le Grace Donú Shane hí Grace gimmert a raid le cuasaí cmógacht a UCD for siirtan an canasár DCU in Seáné mar sin be UCD. So glufi Canis Ashburn a be Shane Walsh gira óthaintach ag glufi Canis figiún agus Uisín O'Farrell in Gandhi ifir cuaide ach bula mór nachhfuil Shane O'Brien ar fáil an seo go Coláiste Mhuire gan Smál trúna. Mar sin na fórne agus mu fáfií réid agus mar derma tá an fág seo gomá na heis na parcan eile gur leor átaí agus an be clufií Leathcheannais pelle in seo chma amárach agus an teachtain teogainn Barker Hockey be ceann na fórne seo an. DCU Dóchas Éireann mar derma a rú agus thucha fadú na scail le clufií Canis na bbliana se caite agus cháil siad an clufií Canis sin Mhuire a Beacon agus dímar sin agus Coláiste Mhuire bhfuil rúisiid an commarta seo rábhlí nachchan ach mar bhranstú nachhfuil i léidir sin O'Brien ar fáil acu agus i léidir Adam Hogan Burt gunna tosaí agus cúlathe isár sa tíd is dechar béitir clufií mar seo rótal a feice muidlinn agus réitir mu sin ar barc fáil frí réad chumá agus muidir brenn machchan seo tá tíomh bh clé ó bhád níos rána tíomh bh deise mar tá sais fáin ar a barc sin mar sin feice sib gúil an fág tíomh bh deise ó bhád níos trimme ná éana tuile agus nearttaí idir chundé ag an dádan seo tá Jamie Wald an aon le Coláiste le Minican agus le feiceáil an ar GAA beo tá sé sin a bhain na fórne ag Mary ag Coláiste Mhuire na Mary agus tá go ceir leis Pat Collins nach tíhheilech má idir ón Roach agus fin tá gibh ón Roach a bhí mar chuid go fanal cóteile na fianana na rúise críomh na héan an nora mar sin nearttaí ag an dóthaíomh agus bé nu me ciúnar sulla dosa an clufa seáin chamá agus mar támuid a tarint ar an séchlog ach tána caníalcha ferfin seo níl mór an gaíon na bhís mu a brenn ar clufií bheith gom bí mu de súla gaí ach níl a méid sin an agus tá an farc go an seo gun bhórne ar fad bhés gach an parce clufa Leathcheannais eile donói arsúl idir Coláiste olscoil le Gailbhe agus olscoil limní níon do fís go mórta seo bhfuil olscoil limní mar rán an údarach tarlaíonn rudí eisteach sa go mórta seo ach man derma bé nu me ciúna sein sal dosamúid an clufa seo Bobby Ehrman a bhí an gobad agus a bhíoh sí gobad an seo Spórt DCU leis na blianta agus fuair sí a bású na seachtaine nach dílan anam go leorbitinta ce
Ionad Spóirt DCU and shot leis na blianta. Cairn Hossey is grahi in the blianar fad agus Ballardéile Bobby. Is ben nu Mhic Shane so dosa an Cluiche a DCU a caha ganzachi sais dov du gorum an sin panel more go American trip agus be Coláiste wurde a caha na ganzachi bána agus ne bheith rééis cúpla na méideannach chu tús leis Cluiche ach ben nu Mhic Shane chama ar dús mar sin term Thomas gon nu Mhic agus in sin cá firstach an slitter. Ballardéile an agus cá firstach an slitter 60 númed ach beidir mar tilan don is de Cluiche agus bé Coláiste wurde gimmert síos an fána leis a fána sa géad leis seo ach tá farc waith níos trimme a híomh na teise a ráidin bhfuil neart agus Coláiste bhfuil neartbaint amach go le cúpla bliain Dóchas Éireann agus be sé crí cúplóir Coláiste wurde cúpla críomh grúte go le cúpla bliain chama As an neartai ag an dáirin. Achas rud eile Cluiche Leathcheannais rótal, fáte Peter Clark an seo fear na hirbhí. Agus tugann pas Cluiche, tiad a scór a man se Greg Kelly. Bhí cheacmach agus tá sin túsínta acu. Agus scór das ag DCU. I chéicián onimmert. Agus gúnlaí gur tús má bheith an seo. Darragh Walsh gear. Is Adam Daly an seo. Isteach go Lord Parke, feicteach Ronan O'Connor. You're das on Spórt seo tá cosint smáidanta agus Ivan Bulger give it a cag a DCU bhí sé rá sa bheachtas an bhliain scáte agus fiúin ar cháilte do gunne Uel to Cluiche Leathcheannais bhí Bulger an áhá sinna Dan O'Mara ceann ommánaí Childara tá berta go buncí an bóran DCU ben said choral shock up passing the gar an tamar fad couple of cush came Toki Bulger tá sé bhí bhrú agus Kelly go go crew an sin agus Kelly go brúid some bugs a dream a will and right to rugger puck shlas of his on mar sin an bhrú ag lads Coláiste wood an sin sí puckís ús ag sin tá flochí an sin agus í fáit an tamseid Shea Walsh Shane híomh love a clay ach an sitar híomh ar híomh love a deise sé tí go mána sin bhí am aige agus a Toki sciúpi ag DCU Dennis Walsh an seo casan se ach an ceann sin léite bhí cheach mar sé léite le cosantóirí agus tá don go mána tam se glálas pass glótin is tá spás ag Coláiste wood an seo Mark Callan Tá se tú frí héin ar thug agus sí fáte Paddy Lennon agus réitar ágat anú fáil an sin mar sin DCU agus seanta go mis cuileann na gcuid an seo agus begaí nútamán an tam sin ag Coláiste wood bhí amach go an ceann sin na glána nó úsáid ní úsáid siad agus bé seant an seo ag DCU mar sé Dennis Walsh thugus an ceann seo agus feann scuilteach an tam sin ag ar ceann béidir frostachas seachas é mar deile Cérasó mar sin tá sí lánach mar de ní échaí gur fiú Tráchtaire an seo agus í sin a taistil tá lads Coláiste wood ar gáil Jamie Mhu agus tá sí mú mar sin péidir chud mú ceann chud mú DCU ceann chud mú ag Coláiste wood fann in scór mar tá Coláiste wood á gearach tála gur roiid lo an ceann sin Shear Haynes Paddy Conor Lawless Dóta Conor agus trí tá ón pass daach an teag Darragh Whelan
Mhuire Ceantain. Het Johnny the lawn tosach agus sé. O sin o Farrell, sin an spruki, sin nach ni roiid leis an Ceantain am siú. Agus DC Inus a tógal. Agus a holchan Keane an seo. Éireann dúir seo. Tá Peter Clark. Peter Clark líor dáris tas chafadala John Murphy. A Murphy Queen or a húl. Tá pass tuki ige. Agus seo Carl Byrne. Úr an créatú ní féidir leis. Agus DCU Porter puck éirice. Agus beidir ghuiach siad ceann ó puck sír tá tuki. An Don Cherwantla, John Murphy. Peter Clark a dí seo. Ag tídig. Bé chun na hir bhí gimmert na an bhí ag an deire seachtaine. Sa srámánach Clark anháin seo. Agus, well, bhí Byrne míisteach a péidir cosint féilte go mar sin chuin sé ais. Gon puck sír níos túisce mar sin. Seanselin seo. Ag Ionad Spóirt DCU chur ráchúlach an Keane. Agus nuair sin, í builte an ár, data sí seoltaige. Agus Dara Walsh mar sin. Ach fada le ón lálas. Agus ras fada le Dara. Agus tá buile mór fada ag Dara, bhí sé sa gúil go tarlach mór gríomh na gailh bhíon agus sé hosa chumá a sé steach glufa can sínsir. Chúig go láin bhíon sé Cárthach a chos in dam sin ag Sam Burke. Farry Wáil a fermór láidir. Tána bheith sé feici an go minic fí fiche agus minar le úfáileach. Puiteach fáil an ceannas áir sitar an ham sin. Fáta Keane Bourne. Bourne a bhí gimmert sa tosíon, bhí sé na freisin an seach, spás an seo. Agus bhfuil scóir le DCU níl. Péad a chud a mú, péad a fáta acu. Agus as a scóir is go Coláiste bhfuil in hain hocrú. Ceanna le puilte fádach, imríonn DCU le immer sa leis an támar fad. Agus bhí heag Dan O'Mara an country ficus sos. Tá go mág Shane Walsh an tam sin. Agus níor hálachan is gur óchtál. Sin ó Farrell se builte tíomhlíne. Téid amach, le scóir deas an seo. Ag Ron O'Connor. Tá sí sin í hain éalaí ar híomh na deise. Mar sin péad a mú. Can éon scóir fós ag Coláiste bhuire. Chud me go léag caite agus nítar nach chuil seansaí acu. Bulger tiat amach an seo. Tá Bulger an scóir le hain. Bulger sin Ceantain íseal. Lálas sin rabhis síos go deas. A chosin a gón lálas an seo. Agus Dara Walsh is mar imnor sim leis an seacup. Tá sé sin gearcht ní Ceantain nach rion. Tuach se fáda Dara Whelan. Agus Jimmy Quilty éidir a sé. Titin Giobúin. Sumpig sa dream ar Quilty tá agus bí cheach go tuach se sin seansaile. Go Coláiste bhuire scór am siú. Agus beidir se seans go Coláiste bhuire socrú chumá. Agus tuach Shane Walsh amach an seo. Leis an ceann seo thugáil. Agus se máisrá go puck seaca cúige seo agus sumpig sa dream an tam sin. Agus sé Billy Reid ó gcuin fáil agus chuirtú bhfuil céanna chuid se fluchan seo. Beidir bhfuil bríon na méon le gíochmach. Bé bháil cinn ceann seo chu ar an teas an péad mú ag Coláiste bhuire go dtí seo ceannig Shane ó na mirt seo puck sír. Agus an ceann sin builteige agus tá sé haon sásteach. Níana mar cúil an síú ceann chu mú Coláiste bhuire. Agus ar éireann an eile bheith DCU ó ceap an sin tiilech an Keane ach imi gear hain siad. Agus amig Burkenis na gúlaí oscailt chu sé ceann mór mílteach steach dólín lántasach. Í seo pucaí suas agus í fáte ag Sam Byrne. Sam Byrne chuir drón chúl agus scóir deas ag Byrne. Agus a DCU tí cín chu Keane tí ar trú go na tosaí hééis scóir na amsú chumá. Péad nimmert ceannig Byrne ceannig Kelly. Is spás an seo ag Quilty. Bhfuil sé sin ceann mór mílteach. Go tí se níor gaiú ló. Bhfuil tí stigan lína costa sin agus Bulger sin sin. Tá go mág a hain. Bháil gaibhn Bulger, is omlaí má an fear seo. Agus tá Lennon Bulger, agus Burke anna bhása líon lántasach sin. Ó mar miúchan Keane, fátaí Billy Reid. Tá go deas ag Reid, túir se faoi. Beis sí seo álainn, ach níl sí crín. Tí Keane chud mú mar sin DCUs. Nína clufa áí hééis socrú síos.
Moet het le 8 katte. Doe Spórt dan nooit een Mhuire shot. Ionad automatic Leathcheannais ach manish Bark Crocky. Keen to the rinta competition Mhuire shot to the Mark Cannon. He titty way. Scornish failed close to wood Ionad. Scully Heinz Keen. Ach instruction in the stake Shane O'Brien each on because I should Glantmach. Sam Burke. Sam Burke vi maar Congo the in the Leathcheannais fresher going UL a couple brian. Country fought Donna Murphy. Tá sí sinna casa tá Murphy níl se cínte agus fiad le mhuir cúil agus a híomh le clé. Chead cín could move ag DCU. Agus go dtí seo tá si de fógáil seansaí leor seileamh ag Coláiste Mhuire. Country briste go sin ó Farrell. Titan fáte ag réitar agus fructe an tala. Agus well. Chahará lína láchúil DCU. Lennon Burke agus Bulcher agus cún na fáte go Dana Mara I Gannis an seach. Níor taithí ag Coláiste Mhuire tíblín jog se bhádar socrú síos in agus scór am siú. Well, mission up Bullo. Brishe en het taal dus een grote eg Coláiste Mhuire. En je grote again in de fós. Agus sheer Heinz en Thompson der wheel in de roig. Campbell is in heen ger fikke soosach. Dekkert de hem noinish. Tuk she mach pukke soosach Donna Murphy. Kan sheer. Agus fós in kacht gon hem na fikke soos. Wat so begs a dream tall generator. Agus die de score. Tíbli in de DCU en agus ceap go dtí Dara Walsh an ceann seo tá buile mór mílteach aige. Ferris cumann caitheann mór don é turlach mór. Agus feiceann iad Sean Walsh híos fuaí túisce don é míns mar shrochtar Galway BFM go miniceach. Tá sí seo dachar fiún go Dara Walsh tá sé builte tíblín Americanship. Agus ní hamháin eile tá sé tímo go tíblín a DCU agus má cínte. Een couple of le rock up, maar wie het gaan doen, Cluiche. Ieder omjacht het tegen de jaar again. Valt ik in Scully free roer, dat is in het tastel. Ach, is daar love en cool body. En Steve Minogue tegen de maat. Als je fós kan in score, ik Coláiste Mhuire, de Mary een met deep aan de katten. Dat hij nog 3 keen 40 DCU, maar schön fotte. Ik Gallagher, first block clear. Was het Dennis Walsh en shot. Dennis, ach, in our smash hier in Coláiste Mhuire. Sinna Quilty. One lawless brand of sauce. Feckin Jack Connor. There's Ahmed Connor and shot. That's the Garrett Clish and shot. Fought Ron O'Connor. Yes, we Coláiste Mhuire score and shot. She gloats at Dara Whelan. Ferris Gaile. Whelan. Tashi Shin. Heavlot. Of a Desh Chama. Machine. Och, Gleaner. Fog could move. Pass on the Wadney Sor. Cormor's Wadney Sor and Thompson. Coláiste Mhuire. Get across, Finn! Lawless, back here, try. And it's got right to Lash Shearer get goal butter. And took a shot at Ivan Bulger. And it's top. Coláiste Mhuire sé sin mar chur síir Jimmy Quilty even of a cléach. Then Jashin Cadanish got DCU. Schulmach Leawards. Sam Burke took a session fodder. Also Sam Byrne. Ach dan putach an tíb sin trom go maith. Sí pultamach bí cheach mar sí ag Coláiste Mhuire tá. Ní le buntáiste acu. Ní sé féidir bud cínta fóla seo, fáte lawless. Conor Lawless, caiisiil síos, cum an scail sin ag Paddy Lennon. Tuí sus go maith Lawless, fósa go mar leis, pass tuí waige. Tá riail le buntáiste ag Ron O'Connor. Ach ceanna le mí múach, ní chuúlann sin bé puck sé acu. Took a Dara Walsh mach ríist. Shane Walsh a hain satmach. Agus gan sé defriú mar is éigean teachta Shane Walsh agus Dara Walsh agus sitar nua tuí nach chama. Agus cean nua as mála ní hen planas ar gúnaíoch
Go Derek Gar. Where's Breathnach? Agus tú a rála téann nach Coláiste bhfuil his éon scór amsú his téann ma déag bh tú rug mar sin diblóideach ní ná nach 3 fointe. Dara Walsh ó bulla agus tá sí sin siúlta ag Dara Walsh fiad ar an sastan. No, bhfuil? Ní, fel sí sin omsa gur sí bhád ar an sastan. Mhuire cúdará gur sí híomh bheith clé ach ba citte bin sin. Fleanna sé sin gur sé sin ar an sastan tá. Bhí sí sin písa má ar an sastan. Agus bhfuil réitir fá Coláiste an seo an tíomhlíne. Ach dína dátarm sa gur sí sin. Har an sastan an seo agus písa má ar an sastan. Agus sempa go bheice mu puint an seo ag Dara Walshach. Réitir chuisteach duna cínteach cínt dar fa dína an dátarm sa gur sí sin har an sastan. Agus ach, wat beg mar seo man lein net an scóráil agus í breanna omscóir sé ar an sastan. Is tá an sail sin seo i DCU gus orintí ní bhíonn se cho éasca sin ach puck síar mar sin agus feic sin an Mhuire cool. Ach tastan an scóir seo ó Coláiste bhuire. Tá mé níos tearnaí beo ar Spórt Cárthach má. Bé oscail an héad gaiil agus oscail limní agus tá réitear ar rá gur sé híomh na clé. Cúcí mar sin cuireadh ar fóí de Coláiste bhuire. Tá sí romsa gur sí ar an sastan nach fáca muid mar sinna. Mar sin náid trí na náid a náid. Bhí na DCU nis cansóil glyfir sin mar seanslí mú ar híomháin ach dína méid sin seanslí tóciú go tí bheile. Fáteach sé bháil sin is. Is talach rón. Isteach Conor Lawless. Eiceach Conor Lawless is cúpla númed. Nes siad a cín Scully. Scully rá bulla. Ach an cúl bode. Cíntu an ceann sin mí mú. Agus sin go leor seanslí cuireadh ag Coláiste bhuire fós. Agus buid bannach leabhall tríd an chéad le. Sean Gallagher. Asna Gárach. Mar ha bhelcí tan síiste. Agus í fáte tam seo. Adam Daly, Cosintse. Tuair sesin faoi bhfuil sesin an chéad scóráil. Níl an ceann sin. Ní híomh leh deise. Go leor seanslí cuireadh ag Coláiste bhuire. Agus má neann sesin na bhíon fustach as leis. Tá puck sír eile an seo Coláiste bhuire. Agus séimáil chuir tú puck sír inis agus slitre nua. Sé an chrú críomh idir bhán na glob mín bliantachan agus tena sé difriúil an ráid seo inúair a taithí mar sin. Ach don níl Shane O'Brien ar fá go Coláiste bhuire an trúna seo. Sé Walsh chá bulla agus is gáil ar tógáil tá seo. Ceann eile híomh lem deise. Agus Shane am déag gan in scór ag Coláiste bhuire tí cín ag DCU. Agus cníalcha sách má mar tá siad an seo. Tá go leor an sellh ag Coláiste bhuire mar sin térád a bhuiachsú ceann amháin. Dro ó Farrell smachta go deas an tamsin i go sin ó Farrell. sé faoi bhrú agus tá puck sír géilt nuair seo. Agus ní chreideann even Bulger gur deis an géilte ag ach tá. Agus siad an ceann is éasca is tá Coláiste bhuire. Jimmy! Agus Shane Walsh réidir sin gánte thugáil. 13! Darragh Whelan, push him up to second forward. Mark Hanlon into corner. Agus Walsh tíad a tíiste an lína cearcúig. Sean tíomh go fág is measa leis atá flochan seo ar fág ihar híon na DCU. Ceann seo builte agus an uair seo níd síán. Ceann eile mú. Agus dáach leach go tócaí ag Coláiste bhuire bheith sin cín. Tá chead cín i mí mú DCU ach ní bhí chead cín as a chélann seo na Coláiste bhuire a chuirse do mú. Be seansna mú, be cáilid ag cín seans le cáilú chlufa ceann na héireann má cháilinn sin ceann seo. Siúta Grúteig, Greg Kelly, Ferris Gailey Loughlin, Ash Fodder, Dennis Walsh, Pasnick Garn shot, Peter Clark, Funny Cage Shetach and Kyanchin, Lá Girocht, agus Dara Walsh Ruffik Suas. I'll take Ron O'Connor. Agus Ishin Leighton Thompson, Sean Gallagher, Janai Fikasuas.
Tá sean í ficus ústa man Gallagher a fertí bhistiro agus sinna Greg Kelly, Greg Bulla agus bí check mar scór agasan agus Tom Brockbawn or the ag fríró. Péidir fáte Greg Kelly, Frank Gailey Luchlan. Mar sin náid a ceag gan éon scór fós ag Cluiche Mhuire agus mí tarnta 8-10. Ceann das smachtaí go hálainn ché tanghil das an Thompson a Quilty. I dro Farrell. Bisha sí sin tá agus Bulger O'Mara here tar cúnó agus puci súsa go O'Mara go má an Thompson. Agus anta go das ag Farrell Newton sin. Agus costas báid anta DCU agus DCU a fás isteach agus muí nacu Sam Burke slash game sin an láideach aige. Tá Burke an scór a chamá. Burke a casa agus an pass tuci aige. Sean Gallagher. Stop shit bit Bhí ceach mar scór an Trinish Adam Daly tá am aige tá Spórt aige agus faoi dhéad here álta scór aige Téis ní núma déag an chéad scór fáte ag Cluiche Mhuire agus a fáte Adam Daly agus nach aisteach an rodom nach leatra bat sí cholín níos DCU ag Cimborn Bhór nach bulla ísealach Trabbe sí sin, bí check mar sí sin go héascaigh Bobby Trone agus tá agus glantas gus ag ferfad láge fáte gón lálas fer an na Gaillimhanis Tá sin siar ag Darragh Walsh agus nis an féile Cluiche Mhuire Bhís big smachtal a glyfinis fáte sé Walsh Tommy big Walsh Donach Campbell More large sin passing das and try Cluiche Mhuire as she show more score Glóite agus tá sí hard sas and go Craddock on score fod agus a bhana leid go péad acu agus score das ag Craddock an Thompson chéad íocht agasan agus Craddock Fallen down the score, mar sin Cluiche Mhuire go leor sile acu. Kickiteach an cín a fáte as go. Agus spásaí an crothú á leor dálainn scolínis. Pointe ar a chuileach a ceann sin mí mú. Agus bhí sé a cuiinú neomcha Thompson déach cín scolí leachta rá fear limní. Níonna sé sin béidir go friúil sé nó cearttíanach tróna. Was an Cart go Cluiche Mhuire go dtí seach ní nach chuúín níos tá Spórt sin seo Cosintínta tin an Thompson áhhar fad drone Daly for the chéad faointe Cosinte sin ceann Glóite se a Spórt bhí ceap mar seantain seag Darragh Whelan puci Susan Dóireacht Whelan isteach tro Shane Walsh lámh má go Walsh is a cuiinú chuúlann seo Walsh fut a gimocht bloáín toch agus a réitar agur fáilnta sa chéadúir And when you Sam Burke coloured cart, you always have to get up with someone, right? Santa Gamage, Angus, base score and shot, Cluiche Mhuire, so we're just to know Podge Collins. Bobby, Jimmy, bring it, the boys. Russian Shane Walsh, took your shot. Ach, down with a shot. Angus, Yvonne, ach, ein Julien Mon. Angus, Dan O'Mara in the fell field generator. Coláiste ag sé mar sin an líon leachasta ar fád Cluiche Mhuire Daly Walsh agus Craddock leis na scórnaí. Agus ní nach cúlín amháin agus ceapan. Go mé fuan Jamie Wald sásta go mála sin. Is the seansnaí tá chuir mócú. Ceann fáda Joe Kelly péidir fáte go dtí seo ach an sitar puci suasan seag Dennis Walsh. Ach Dennis a casa go das tá Kelly tíbhí stíghil Don Charbonna sé gan seo. Tug sé faointe. Agus sin dinta go das aige. Sí cín fáte ag Kelly go dtí seo. Agus a bhar na méid go péidir ríis ag DCU. Cluiche Mhuire gear. Jimmy Quilty-inis. Tógáil seans agus cúilte ar Harclagan. Bobby Drona ach sí ní san áit tá sé dacaí ficus suas. Tíach híos fúnin seo. Canan cuníiste in an lámh ag an Thompson. Sean Gallagher girl síos fear mór Gallagher. Tinta go má Gallagher. Bhfuil an sitar cuníiste ige tá. He fought to Ash and shot. O'Connor, agus na passing gar shot ag Cluiche Mhuire a gaibh dú romanis.
Joe Farrell, Funchug and Thompson, that's a Cluiche on Giobúin. Sam Berkeley is Farrell again, Ficus Osach, Bulger East. Queen will share cool, but in Yacha. Because Selena did get asked again. Follow Billy Reid. Can't Billy Reid, we should Gargamaro. 40 Poddy, Lennon. I shall pass to Aslinish, DCU. Spórt and try Billy Reid, be Herk, my score again. Agus in Conscian Schulte get on and score. Agus well, Sharabachi, even of a dish, Hashi did it. Agus Farrell Glanmore. We should in on odds. Agus well, in Conscian Mimu. Bij Hawkeye, Chappa, Significanisch Parker Hoekjacht, niet aan Chanocht. Agus in size could conduct the one in the Creeve Giobúin, zit er voor de Betarlu. Craddock, McWhelan, Fotic Scully in shot. Scully heave love it Clay. Agus Toshi Shinon, Agus on score Fotic Scully. Agus Vahanish danach close to one nach a score. Go bully more Shikol if a hammer. Machen chance ni chush de moch. DCU custom come up. Shane Mafoki. Bulger Machfala O'Mara. O'Mara stachelt zo. Clark just goed to Clark. Dat Clark on cool all. Dat je also Tora kan. Agus be Clark gemacht kan again. Agus ta. Bought it. A honig she on pass. Ag Dan O'Mara. Agus no Rue Clark tiviste. You're a queen of the one. Agus finam chas tiviste. You're a shantic Dara Walsh. We're shin Farna here V. Go Coláiste block clear. He's in count in the wall. Agus shin score kunnen nog. Ag Peter Clark and shot. Shul Fragra. Glas Limney. Trohan. Connie Shul. Spachtig a Hall and Thompson ag Dan O'Mara. Agus Money National Shig DCU. And Shittrock and Chama. Fossa Keen Bourne. I don't have Keen Bourne. Give us a toss yet. We shan chumar fresher. Did the guitar and shin Billy Reid. After you were shan pass. Start on love. Feet. Fall into a Keen Bourne. Sewer Cup. If he's gimmer like Kildara. Agus Keen. If he had also fought to Vatas. Who should have intricate on Gurn. Joe McDonough. Agus cúpla nach chun mar na iad Conan agus sin a gur bheith fille a chórsaí idir chunda agus an oibé Kildara Bio a gine éintrama ar stra híon bí na deile seachtaine seo seans ag Walsh se scór níos túisce ceann amháin animar a ceann na foxíir chuir seo slacht níos óir a scór go DCU agus mu a tarnta cheanna a fós nimmert sa géide agus tá Conscian, Harn Saston. Ni moet hier gaan go close to what is dat rest go fit. DCU is een verandering naar Oscar Triest. Conscian Bulger East. Aangekosten door een verslag fouten. De Keen Scully. Je zijn team wel in de first and Keen score. Als je een team Sean Ursha. Angus de Shishin Harn Saston. On score for the Keen Scully. Angus should pay the foot again. Agus Farlimney le Peir on Nimmert. Agus Sheshan and Markle. John Murphy. Joe Murphy hangs in Conscian. Pickizos ag DCU. 40 Dennis Walsh at Team Axelov. 40 Dara Whelan. Agus Craddock Tivlish. We're in the buntish to Craddock is Gillior falling into DCU. Agus Ishta Pucks here Ellen shot ag Shane Walsh. Agus Tuckish Haina. Hopper Cruz into Whelan. Agus Craddock Nurshan. Shane Walsh shot Conman fought to get on the puck in the Sierra. And come on, size good to Jinnig, John Murphy. Found the Lidu Pisella, and Gazishin Schulte, Egg Shane. Martian in the Harnsaston. Coolchin for Peter Clark in California. Pakmachta se man ógad Joe in the lehasach ach ní roiile Call Burning Conscian chuin an love niste sí fáte ge agus cúpla ceann á ghar go in cantir bheith canna léir de cup shatan
Did come on Thompson ag Sam Byrne. A Sam TV stem Éireann score am shoot. Agus one count in Mhuire top. Bobby drawn to the Gamanchen. Go your chance they move. Shaking in front of the DCU. Agus ní gin ag Coláiste with it. Wheeling of Smach to his ass. One O'Connor. Stachas Joe Shane Walsh and Tráchtaire Hénig Sam Burke Ross a cup. Then American Conchina if it goes Khama agus Bert's like the one agus Ashin Glanta ag O'Mara. Agus tá Spórt and shot ag Dennis Walsh. Got down on the hand. In reception Coláiste with the row adamach. Clark of focus to us at the ma Achav is Hénig is drawn. Because so is Foss at Clark Dory Rocht. Come on call to get. Agus then Rachel falls in there. Agus Peter Clark is in Anna Washington. Agus nach hinter rud means Himmery more as Cundach more and Shach. Himmery as Kildara as Cundach here V. Shas Sos Khama. Tonight hard in the vis. Tí Chaile will Tí Chaile Imliana as a grave shot agus be hard in Chévlinella. Mas be van these Danes niet zijn. Als je kan rachelen staat daar aan een lodge de Rins Brenta. Walsh Sator het 2 punten om fucking de series te gate lash up. Magazine. Ach, nummer 4 nummer 10. Dan gaat ze heen station. At 2 punten. Magazine. Crash Sasson. Ik denk Smál just Kilchonje. Boxer Scuffy, fantastic Dara Walsh. Agus he Shane me Haran Sasson to the Gama on score. Agus he Hulse ag Dara Walsh amach the Scully agus Scully Leash C Keen. TCU Kurtu on Fadog ni Wursha Day. Machine Yilon noch an Coach and Foss. Murphy Tanyamach. Go back on Yersha Glyphish or Riversha. Oh, this is the Gama Township because it's a quilty. Agus Jimmy Breathnach and Keen. Oshin O'Farrell, Niak with more to Cade that shot. That was right Colnish O'Farrell. Safad Daly. Daly Holchin Keen Foss with an Illan Gear. Tosha Gear. Oh, that point to get as score get him Daly Thompson. Capabrook. Begging in your Mukaban Tamaks the Shitroko. That's Daly Lesh. Agus if Aaron should light the Coláiste with it. Agus Mhuire sauce to come up. He's created a cool training and right there. We have to check out the Shitter. You're a cool second, Semnesh Marshin. Houlin, Adrian Lafonia, Coolin Kunspojak Kalor, a move again Dahiv, and Coolchin, Eglaham, Shantir for Hodil Gadisha, Peter Clark for DCU, Toshitan, Houlin Keen, Eglaham, DCU, Dóchas Éireann, Hina Shacht, Eglaham, Coláiste Mhuire, and Nod Hocht. And here V. Agus tu go pass Cluiche, Céadaoin score a mantra Greg Kelly. Bhí cheacmach agus tá sin túsínta hacu. Agus Olín Lántasach. Í seo pucaí suas agus í forte ag Sam Byrne. Sam Byrne chud is Húl agus score Dasig Byrne. Agus a dístíró agus sinna Greg Kelly. Greg Bulla agus bhí cheacmach score agus san. Agus Tom Brockbawn ordaí ag fríó. Bhí cheacmach score an Trinish Adam Daly. Tá Amage. Tá Spórt aige agus faoi dhéad here alta score aige. Téis líon núma. Fermór láidir sin pasnaí dasan seáid Coláiste Mhuire a sí seo mar score glóte agus tá sí hard sasan ag ón cradach an score fád. Dennis a casa go das. Tá Kelly TV stíro. Don Cherbana sé gan seo. Tug sé faointe. Agus a sin dinta go das aige. Sí cín fáilin. Fáteach Scully seo. Scully híomh love Clay. Agus tá sí sin ón agus an score fáteach Scully. Ó grúta Clark, tá Clark an cúláil, tá sé holta tóra ceán. Agus bí cheacmach ceán aige, agus tá bóte. Chus an dór an fear seo fáte ag cín Scully. Bhí sé an tíomh eile na first an chéad scór, a sé an tíomh seo nuair seo, agus tá sí sin ar an sasan an scór fád ag cín Scully. Boxer Scuffy, ceán das ag Dara Walsh. Agus í sin imí ar an sasan tá go an scór. Safad Daly. Daly Holchin Keen Foss with an Illan Gear. Tosha Gear. Oh, that point to get as score, get him Daly Thompson.
And falls ask the in door that shot agus tá on the denta agus goes to wood it if the fiche 3 a session took his snack and try goes to wood it agus na Carl Quinn a V the panel couple Breathnach in the Rushid Breathnach in or an Eshin Taki is nach the bar goes to wood it moet you come in out into DCU tá chance Lua cup and shot agus will score a cup top agus na Gidach a V tasso las DCU and shot agus ceanna le fáte a Carl Byrne an uair mar sin tús má mar bhíoch sa géada Cluiche bhfuil go mar suas a fáil rís feiceann an timar sa mnéisiste sin sé bháisgur ceann agus suas tuí suas aige cáise casa cáise fáil ré leis tenta go deas ag Shane ní mar sin na geistis an tá sé fós aige If just score a shot. Shame Walsh. We're can't take a look at the show like at Dardine and his Grace. Well, shin score if I and Chlor Dóchas for the Hunnish game of Hunnish agreement. You don't wish our father guest to get a Husha Harn Sasson agus Donny Bay on Clorshin Erbon Dardine and his few bit fair and Tim chat. Yachama paid of young D shot. Ta DCU. A Schlitter agus tá puxí grúte go chuma agus níos Bulger í sé rás ma demas glyfi canis an nora a chun UL cégur gur bulúid tá mar gomáin seo chuma agus fanca se seans eile ag Dennis Walsh tá ceann seo géir gomá tíbhile go farc féinis í chuir sin sastan ach sé sin mar score more. Three keen fought to get. I guess Cárthach chat. Come on, our goodie shot. Lines and Clifford Brew. Shot. Three keen at Breathnach. Noor shot. Tashi Dierich mar Chéile. Harn Sasson reached. Marsin yn cool at Breathnach hyn yn Éireann nodyn ni. Cawn sy'n smart go hall yn Tomsig Daly. Daly tyn y gydas o Farlach. Lle tangwal ach o big puck seir yn sin. Agus puck seir sgwyl tig yma. Agus yn cynnu is gyfeised yn y gan lei. Agus pari langtyn set mach yn sin. Agus yn talus na hwyr siar cort y bwy. Ni minig ec yn sbyd cort y bwy dyn nhw y grif figig bwn. Shot chance Ellen Nishig Shane Walsh van the light do. Walsh a bulla agus a bulte agus tá sé hen sausage ceanna Harn Sasson agus tá sé má go má agus brapán sinach mar sin paid after Breathnach ach an coolchin Peter Clark Jimmy down the middle. DCU in the Championship should Cluiche to wood a honey in the near do up. And Nora Cluiche to wood in the Championship DCU near a do up. Pucks here Keaton shot. A Cluiche to wood into Kamaku. And his folks came out. Scully Amag is shot. Fortig Ron O'Connor. Will come Fortig Tashi Shin. Oh, it's at the Kamaku but at the right road we're cool here in Tasnon. A Croy a Kean Scully Shehu on Pokemon. Amach father a Ron O'Connor. Agus a Mhuire cool and Roger Shimi Harn Saston. Mar sin, ní á nach éon choulí amháin. Ní an níl an áit a híineach. Agus feiceann Ron O'Connor. Agus ní minic ag muid sin tucaíoch. Mhuire cool níos good a ghna bhí muid mar sin. Nis for feiceann TCU tá siad fós an ngop chun cín. Olcurol Tráchtaire fáil Langton. Langton nach a feiceáil sa céide. Burke. Can fáilta inar sa meis here an sin acu. Grútan seo Clark. Clark fós a game up pass fáil Byrne. Byrne a chuirtú score. Chostin denta gón lawless. Ach bhí riala puntaiste ag DCU. Agus is come up mas fátal na ceár. Tá sí techt ag Peter Clark. Tá sé ná dál.
Agus yn Lawrence gyma bloc o leina. Ach be sians esgyn sio Dennis Walsh. Ond drawn y feddw i'r eich gypeira. Mar sy'n Cionis esgyn tai Dennis Walsh. Gwyd i sio trwy nhw'na. Agus sy'n bwylt ige. Chwcyn ffordd ige. Agus yn gwpch yn cyn o yn lle 10 yn dig DCU. Agus ni'n gael i le Cluiche wyd y chol sgôr gyda eisiau. So da, dwi'n tarantyn ffarl fi gymryd gwpio noch yn. Daily ta cyn te heis yn clyffis o rwsiocht agus Cluiche wydach. Passion mi y stray, wyt ti ffort o Connor ta. Ta Bert Tiflish. Tifo mo, ta Cathal Quinn. Quinn ffos i gymryd leis. Gwpl cos games am nes age. Agus ni reit o siachor ystach yn y lof. Agus yr eich cosyn swadjan ta ag DCU. Agus achos yn ta DCU. Agus Dan O'Mara ta gymryd yr aws hier yn chymor cosyn dros am nes. Agus ffocus sydd yn cyn tra gwlbonne. Ti'n mwyn ogw ta gymryd. Sa'n la cian yn ys ganzi. Ni ec minig ec mwyd a sy'n. Chymor ta. Befdal a DCU ots am mas agl fican sydd eich gyhorid. Agus ag bal yn siocht o nwy. Is am rhaid Cluiche y borc o chrolci. Na chwlach. Na fi les notcha, fort ag Bulger. Bulger cion. Sasna, pysio si sy'n. Ceific y sŵsi. Si glonta ag. Olis nŵr sy'n ciapwynach. Colt ag agus sianta troi Clark. Agus a si sy'n gwl. Agus Peter Clark. Ni'n ein ffwynt y ffordd ag. Ta ra hwl ffordd ag. Ach a rub puck sir, it's yet the machen chin. Egon Lawless, when you run Peter Clark. And the far bugging ends even a seat take his paid all, it's shit the Shagadasi. And goes on darn the cool for DCU. Do it in Ionad Nish Kush to wood a fragral. Scully via house of Adegeda. Boyle Dassin chin. Joe Clark. Clark Kurtu Shitter fought to get Rater on Nursha. We to Coláiste. Múna Sasla and Lawless and Thompson. And Kirk come on. Took a Darrow Walchmach. Stop. Oh, Tokiga. Wolfagra. They close to it. Took a Gar. Harrington. Kirkon Sasta. Graham Lawded, a Rater Ogre. Puck Sear Stachadon. Score a V Taston and Chuck, Coláiste with it. I'm first touches an ass of Bert Scanina Lontos of Kingse. Shane O'Brien again on the car no Geshin Spruck. Godish and size immer to me taco. A couple of play on this fish again to house. Ach, Nietzsche air fall. Adam Hogan in Morella, Nachwell fall. We see me under the bit of shell, the shot I Coláiste with it. Agus go to full capin. Gosh and far call go on Charo Hlugged. Jimmy Quilty. Father's TV Pucks here tongue, Shane Walsh. Contra Bultse, Egg Shane, and there's a Bull turn Saston. Took a Quilty Schnach. Contra Bultse. Father. And she's stopping Glanty to Spórt and Thompson. And scoring the initial Taston. Cluiche with it. Veta Quilty Canal. The fair theatres for O'Connor County's Tushke, Tirsha, pass a stach. Fiashin of Farrell agus Bulger. She fought to go of Farrell. Why ever just the lava, does a contituch? Hossin Zirish, O'Mara agus Bulger, Eros or Fods, Quinn,
Breathnach Cárthach ag an tíomhlíne. Count Joe Shane Walsh, Fátig Walsh, which an coolall. Shane Walsh, agus tá puck sir aige. Nis, tá siad na cuatú puck éirice. Denta go maith Shane Walsh an tamsin chasa tíbiste. Agus Team Mhuire Shamerson. Puck sir tan, don in dine corta dovan shot. Grieve Giobúin. Tá score ag Coláiste Mhuire agus tá cúlín acu. Agus sé tééis péáil eisne ar a gúiltin. Mar sin nach an cúglán idir na fórna ríist. Idir fiche 7 fáil fi réan seo. Agus tippadáin. Agus sin fáil fi réile heachtasnach. Ivan Butcher. An tóci le sé bhar se le cúpla bliain le DCU. Smatting Dasa Clark. Cosíocht Dasa Clark chumá. Dúirtar cáilte gata riad a buntáiste aige. Agus cíile sé gcuine séad. Agus tá Peter Clark is puck sir am siú. Agus seans eile. Ag Dennis Walsh. Clark tá muíne aige. Agus haping with it. It's all country Podge Collins chumá. Sheffield Cárthach tá Sheffield Cárthach. And he've no position on it. Kita Fácínis ag Coláiste Mhuire. Agus an bhíon fáil into Clark tíad rivision. Tá seans Ellen Troig Dennis Walsh a sé ó pointáil. Agus if an bhéidir go chéad cín ríist. A sin tintacha. Mar sin Walsh le sé cín, DC chuig cín le chéad cín. Agus tá an curvin tiastaach. Go Coláiste Mhuire. Midfield, Darren Whelan. Midfield. Conor Lawless. Agus tá Conor Lawless bainteach. A bhí anna ceach sa géile. A brúta suas a dáir mar sin beidir tosaí tiastaach seachas cosintúir. DC sí siúr na seo. Siad Harrington. Puck sir an tá. Come on. Scuilte. Agus nu sé Sam Burke a bhí an. Agus a bhádó scuilte mar sin bícheachmach. Score eile leis ag Shane Walsh an seo. Ach na cúiltin Peter Fáte ag Peter Clark ceann géile ceann a dáirle. Go háirne méid seans na bhí mú ag an dóthaíomh. Bhain se. Man se tíbiste an tíchuin faointe sin an cúil bín seantacup. Anna chuid go leor dí eisteach na rionntá blianta sa clufií seo. Mar sin tinta ag Shane Walsh. Cárthach DCU, Bert go le chéile agus. Páistí mar ríis mar bhí scéad a go leor seileh ag Coláiste Mhuire. Sin DCU fáil puck sir. Agus fecinn chipin sin na himirí sem neisitá ag Coláiste Mhuire fi láid. A macha dro Bobby Drone, atá sí fáte Quilty. Drone tíbiste ró. Quilty de chumán suas agus Peter Clark do é puck sir. Sin níos fecinn chip gur Quilty suas a chumán hain. Agus dúsa se chumán Clark mar sin clisteach an sin ag fearbh sé Coláiste Mhuire. Agus I chéad chans a pís ag Mary Ionis. An dána sin a leidú. Go péide. Agus inar haint deir amach chang siúg se ceann gear. Béidir nuair se go dúir se faoi. Dara Chobula. Ceann sin a híomhann lámh Clay. Agus tá. Mar sin fannan se. Aon chúla It's in the fornia. Unfaithful le Coláiste Mhuire cool all. After DCU, ag fan na scóraí gotí seo fáte Quilty ríist. Just sheer céiltán a Peter Clark ríist.
agus tú seanús bachín pla million sin éanú tan sitar prabba tá Seán O'Connor spás an treig Scully for sé péidir níos túisce for sé ceanta géide sin tícín fad Scully a cuirtú Carol Ceán tá sí fátaige ónimirt fearlimní agus cían Scully a laidún bhar an go péide agus Coláiste bhuiide bhí siad chúcín le fána agus tá siad heisteachtar a sé ríist se le Stephen Minogue acra spás tímo go Clark an nuair seo drohan into go má agus poxíir le cútaigh drohan achos i dintaige a bhí go leor spás má roimhe agus Bobby drohan tá gimmar má John Fairfoot láge is Quilty fátíís aige ceann sin contúirteach agus ní sé de fannach leis héad scóir is tábhaach an bhráin amach go tícínis fáteach Whelan le pass ben Corvin bhéach Scully ceann eile tá sé tuair faoi ach tá ceann sin tá sí thar an tasnán cían Scully tá chúcín fáteige ach an bhd is tábhachtí hósan ní ná nach é chóirí amháin is dóhíine le nád a séideag féidir cosú in chéchan le Níach siad chóscóir fósta glufa DCU chun cín tamar fad Sam Burke óg se cúpa cos céim hití way fáteach Bulger chu a dóíil na antas seo Sam Byrne sin ceann fáteach inimir a Quilty hir an sinnis an Jenna Brand funne vinnis tá leid Coláiste bhuiide ní gur cáile a gunne DCU ríist Daly ghil trasna an cúnaige tá Craddock tá sé dawn na lehéin Harrington áta spás an tíb seacu i cheart má scóir tre Dara Whelan chur se na fórne chóscóir Whelan fósta mar leis cuiinú a chulbéise pass tíbhiste fáta Corvin tá Farrell tíbhistúil tresin an cúla blockáil ionta dinta a cheaping Ivan Bulger bhí an agus déta sé a scór a hógáil agus sé Ivan Bulger agus Minogue chun a vertica amach agus a féilte gusin ó Farrell hí an Ilan Géir agus seoirt a steachna an tíblíonn tógan scór neart am a ghuiileach nó chuiseach fáile sin chacha siad cúláil agus béidir ní se go ddíras seantaigh DCU an tíbheile ach bhfuil hice ón tíblíonn nach sí sin go leir an tastan ceann bháin into na fórne fós a chanis bhreatha go Caiglington fáte Ben Corvin go cos céim tócaige tá rianna buntaiste sin poxíar bóg go má ag glufa mar seach tá sí tucaigh réitear Nícinn tú poxíar mar sin go minic sa gríomh seo ceamórnis go Shane Walsh Mas ma chu DCU chun céin héis 3 second dig, mi siad péide chun céin héis 10 second. Go left, Bobby! Go left, Gully! Agus ní raide le Coláiste bhuiide éon scór am siú. Go dtí ben nach fichanú mar carte. A chun féidir le Shane Walsh na fórne ar chóscóir an seo. Dó híine ag le 9-7. Bhís seanta go níos túis cinn ar thóg siad é. Ceann seo a taistil. Ach ní bheith sí sin crín. Ní mar sí sin éascail is ag séanach. Sin rá íireacht ar fóríl. Ag mé ar Coláiste bhuiide. Ó leide siad a bheith na ceann amháin. Ó dí a tuisteach an tíbheile. Agus go DCU. Agus a gurtún seo. Agus ag Peter Clark Éireann sin le Shane. Agus crampa tá grás go Peter Clark tá sé de baint amach ceapin Paddy Langton. Agus ifir a féici Cárthach isteach Andrew Keegan. Agus tá Paddy Langton fog apát nimra. Tá imre riile nach chuil ar fáil ag DCU tain Neil Hogan Ali Gaffney ar tá taithíid a chundé le bloc lia. Andrew Keegan tachtarteach. As Clúntarf nach roiáda seo. Ach ag chéad scóir eile an ceanúnach.
Fáilte Shitter fáilte ar Leathcheannais DCU. There's the court to score. A wee shit that. And Con Shin will sprawl up and Tivella and Farky. Will need it Kinte. Tashi Fiera. Emi Harn Saston. Angus and Varna at Ashke paid it. Angus has to Shashin Gugero. Angus he fought it. A Cahill Byrne Captain Tivella and Fark. Marshall paid it Ash. Egg DCU. Angus passing Garmy Mhuire Cluiche to it. Angus Viha Hansa Cup. The momentum up at the Hoksha Day. Angus DCU Alia. Oh, Holich and Keen. Or one of it. Angus Buckshot Sves and Chugger Dennis Walsh. DCU vising Upele. Oscar Limney. Angus Oscar Wanut. Connoisseur Ed Oscar Wanut. A couple of points. There's a return roll. Gashel Sheer Ishpan or Hangush Lesh. Ashtuk of a Kabudashin. Ujali Cárthach. Six Mesh on the Shabon. Shachten Grach shot at DCU. Angus Farrett to play like Corsi coming on Squale and shot. Paul O'Brien. Titanic Knots. Burtook is through more bark. Needs two skicker knots of it. Cárthach on Cliffy shot. Angus done Cliffy Morach. Shin past us. Like Breathnach. Will she fought a call Burn. Nor shall leave of a clay. Shots go more. Behind Ionad. Need Ionad. Angus Con then a move. The Nor shall go DCU. With the turn head. Dinam Foki. KV is a Cliffy Canish. And Satin Juggin and Barker Croky. Chuck off with each step, Pucky so said each, Ivan Bulger. Hulot. Angus a Grammy good shitter. And no passing guard, Don Cherbonish and John O'Mara in the Gama. Burke. Angus didn't get dancing to use DCU Aliashin. Fortunish a Keenborn. Tershan pass. Billy Reid if you want. Stachdoni long to the raid so raw. Come on, Usadin Chinnick Sam Byrne. Well, Darren Walsh, no shot sheer. The DCU, couple of numbers in this top. Nine numbers is attaining us. Van Ashton Clifford Canish and Dorb Brennan Sikhela. Watch the hole inside, James. Tina Rogwell, Ulska Limney, on Lodidach. And Clifford and Bonnie's turn the attaining us. Ulska Limney, the guy of Nifra, Shane to Simpsonach. Galle. And on Clifford Mahor Tobagus. And we couple of the crew clutch to it. Kunyan Limney. Said Fade Ionad Tarlu, Fata Corvin. I guess the puck's here, Fata Gachma. And Ben Corvin is different in the Hashtag. You're a Talosh and Grutige. I guess be Hekmar scoring shot, Egg Shane Walsh. I guess paid it, and a home. One reached, Phil Chanson, Egg DCU will take him again. Shachtu scored Egg, Chiappa, and Shin. I goes to Wood it, August top. Keener fought Shane Walsh. Hugin fought Keen Scully, Morshin. Timo Roshin. Elaine score fought Egershino Farrell. Chiappa, a gach Beijer. On Breathnach, Egershino Brian Gertie. TCU Mhic Gordish. Oh, cut to Jettigo. Fought Ben Curvin and shot. On Fadish Kula, Queenach and Corta Duvon. August Sandberg. A Hogan Chase. August well. There's come up more cynical Hena. Neil Real Siglifisha. He was given to Hyundai. Or should his puck service on. Corta Buives on. August Ben the Fornia whole score. But Con one at Trub Bishop. August they close to Widow Hicka. The Curvin on the after that, Corta Wee fought Burke. August reinstated to the mock rate after fair to Neil and Real Chin and shot. Marshin. And Conchin puts it. August Toshid, Fieri Hall. Haitian score, I'm shoot. August Toshid, the whole score and shot. Headers a Clifford.
agus muid tarnta críoga trína na caite. Sin Obertinton tamar fád é Cluiche with it. Inis with Fagrig DCU in our shot. And shitter fáte glálas a bhfuil. Both King on the him nor gear cheese. Shitter bui ficus suas fáte Cluiche with it. Fáte Quilty Garstach. Jimmy fáte gimach leis. Cúna fáte get Wadham Daly. Daly dummy bug. Tá mi sesta Trácht. Fáte go Conor to go on Thompson Donna Murphy. Dennis Walsh go ficus suas as tintig DCU. Past law of Tinchal Éireann. Oh, did the gas. Shanton Shog Sam Byrne. Pucky suas a there to get. Byrne gear pass Hurshlach Cahill Byrne. Nish will cool and try Cahill Byrne. No Daston Joey forcing him a lesh. August Tall Puck Sear Cahill Byrne. Flick Begchin a Craig Kelly along the park. Agus V in law of Ord and Hampshire at Duncan Campbell. Russian Shanty DCU. As through the Keen at East. Puck's here and Puck. Sear Garn and Puck Mark Gar DCU. There's a lot of Tamar Faberson. Torlish and East. Shimmer V. Ranged Bottoon. Dick Shadas. Tá chance an seid Dennis Walsh. DCU chud Coolín chun Keen at East. Sin dinta get. Ceanna le fáte get seachtú ceann. Tá Cluiche with it. Fair as Green the Bricky. Bricky Rangers, Cormac Davey, Tursha Hirsch Staffen shot. Club Dila Team Mugga. Dún Garvan Donoi. Agus tá Charles Stach. So Tosia. Keita Bantamach acu. Agus sé Rona Connor the Bantamach for shot. Cúnin Món on Imerts níos túisce. Sin DV Mistach. Nis Gar ag Cluiche with it. Turn to Amage near to Ficus suas. Tá sé Cúnin Món le fána. Ceann bulte. Be kept position exam Berkner St. J. Sir. Tá sé free rule. No shot Billy Reid. Good button into Reid. Mhic Gar tá sé. Agus someplace a dream agus fail to go DCU. Sin Tala rodí de chudás so mar ní roiide le Johnny country Ficus suas ach ní éach fair DCU stop ach an éad agus sinna Greg Kelly. Mar sin bre chance ag Shane Walsh na fóine chud an eis cho score. Agus a 10 ceann ar fad am siú. Counter-bultig Shane, agus a counter-bultig an Saston. Leis a cho score, tegin fátig Walsh. Agus the Queens were in the chance in the chud. Course to would have moved the gate that Tráchtaire fad. Tyler DCU score am shoot Tivella na chushe the whole score. Keda Horlsonish Feck Mullen. Bishop Grutze. Is he fought in Thompson? Became she fought the DCU need. She fought to Cluiche with it. Agus Craddock. Craddock Shear Harrington. Quinn and shot. Saint shot. Father Harplug and Jimmy Quilty. Fáte Campbell. You're dashed at Farlach Neil Ruddy Guy Blue Farlin yo. Bulger Stach a crew on chin. I get put Chasway song go Cluiche with it. Shelliver Father Cupha raw. Just need a guy lobe and no Bachorchan Keen. Tá Chantel Coop. Shane Walsh Sasta. The Tarns nummer in Tere on the Mugale. Shane Walsh. Ní dom to get staff fadet. No to get Gar. Scully on Howard Ashig Walsh. Anna Hargon Tivline. Bert free ruin chin. After shitter force Cluiche to it. Fought a Craddock. Fought a Daly. Tursha free. Will she Shane Gar? Oh! And Torlish a goal, but not she starts to go. Hitchy Machas love and cold but if he Daly to free.
Agus bhí sí chun mú nach tá puck seaca cúig an seo ag Coláiste with it. Is chuig 8 me be nu me do bháin gan chuta gortaín. Ní ra Coláiste with an cín fós sa glufa seo. Tá chuig 8 me caite. Agus an chance ag Shane Walsh Coláiste with it chur leis an cín. An fecin mu drama sa gomortas seo chun bhlion chun bhóta. Ach nuair fuair Peter Clark an Coolchin go DCU bhí tú ceappa go méidir go raibh siad benachán ach seo chance Walsh le Coláiste with a chur an cín. Ceann sin builteige agus tá sí Harran teastáid fearchail chunne tá Coláiste with a chun cín é cheann déag tá fáteige a sin an 50 pointe an ceann is táchtaí agus inis tá Coláiste with a cuirín bhá an cín. With fragrant like DCU, Bulgernish, Numa the one at a light acu. And counter puts a father get. Stach Joe Donna Murphy, but she fought it. She did the Gamma, egg Coláiste with it. August Connor, oh lawless, a customs command or Nishan the Connor on the line. Schlitter Ed father, Coláiste with a piece of ma. And Schlitter for Sakabanish. Fought a Kean Scully. Scully at house, good E shot. Couple Cushkin Toki again, Shitter Colt again. Fought to Irish, Billy Reid, good DCU. Reid Holgar. Fought to Greg Kelly. Kelly, the burst TV still. Oh, Tita Gadasaku. Tita score and try DCU. Aiden O'Mara, will she show again? Tashi Harrod Taston. On score fad. On the 4-year whole score. Achie Fuinte. Angus Inish. O Willam go score 1-0 shot nu ekbul arm breshe tan tsechnu ma katse agus wil ta shashe tigerator unashta khashin arm breshe ni rimmershe ach tsechnu ma glan keger onadie and dahiev ata arm breshe chain agus vi Coláiste with imi khun kin go hédor is krieg 8 numad a kharasha DCU le score a chintos go mé an breshe mar sin bei. Tianamad a live tíir bhaid caafan clufa seach tú don í nacht. Ach, an rud sábhartaí ní Cárthach an na fórne se builte fós mar sin scóir le hama DCU Dóchas Éireann dó Cárthach Coláiste with a gan Smál limní notifiche bí gráising fi harta chudamad go an breshe.
James Owens agus fan fuí de tú solis an chéad a gan an bresin seo. Agus mun tartar. Fiche héise seacht. DCU vi chuncín fa 8 8 numed. Ach, Coláiste bhfuil tíocht ráis éan gáil chuncín an sin. Agus Mhuire sin scóir dear nach a cín tú gran bresin. Agus cuine gevéitach moet Pocanéirice a bhain chama. Díach a cín tú gur chróna Edinburgh. Agus ní chróna DCU mar sin. James Owens a fannacht, gewekje zijn met gewoon naar de bark. Fantastisch gewoon een aanbresje. Dus vechten die slitter ervaart, score ervaart, Cluiche worden. Céadaoin daar zijn. Counter puts again him Daly. Shannon scored Daly. Dus we hebben raw. De one nog een size pot nummer of Ionad. Céadaoin that low of Cluiche worden. Daly le natiu kan. Is bulger hol gar. Bija tackle ve goose outside mo nummer garschen. Angus utarshach. Forte Ashen shot Cluiche worden. Shane Walsh. On the draw Hulhain, Costashir. Nursha Craddock. Well, she fought at Craddock. Oh, she fought at Craddock. Daly against Craddock. Conna did it. Angus gonna cut at Numed Cluiche worden. Go door. Raw Hully and Keen. Angus shouldn't score a Marco. Angus an ish. Ta. Screwdo. Our lads DCU. Sam Burke, Kelly and Shad, took a father, took it. Kelly a titsimachin, Bates Bucks here, getting your shay. Fought to try Keane Scully. He shan the Leho, Segeda. Scully, give up Lash. Scoring toch. Ex Scully, Taylor Shan passed her way. Shaking fought to go Nimmerts. And out of father Keane Scully, and even a shot. August T. Keane fought to Cluiche to it. Rock, a jersey, get in the top. Agus DCU Céadaoin score. Shutter Gutsig done a Campbell shot. Campbell, Susan Tivell and Fork. Colin Quinn girl she's at Shutter. Flawless Coláiste Creve, Giobúin reached. Working. Bucks here and real buntash taku. We're going to even bulger me she's like crampa. Agus Beish Ashen and Torgan him Murray Sharfad. Can't you bridge it? Darrell Whelan here and chin. Nursha Craddock Hushel and the Humon Shah Zalov. Ahantolish. Quilty. Shafri Vru. August top puck Sear Ella Gutsa. Cluiche to it top. August fouled it to Nursha. Give it a hot tick. Evan O'Brien. Good DCU. Agus Brab the Soul to Shansig. Cluiche to with it. What Herikeen Keen is gonna cut it. Nach Cinematic is a gate lag on Besha. Agus Shane Walsh to it as Dorn the score dig. So Glyphisha. Agus she's in fault to Walsh. Didn't take his ass again. Paid it. Agus Herikeen fought in a shake. Cluiche to with it. Angus Munna we and TCU score Galua. Jimmy, what? Ross for it. Jimmy, you come back there. No. Fill up again. Stephen Minogue. Mary Semeshik DCU here in Chin. Change it Faden shot. Gantachy ball on the Shin. One with run to Glana. She fought in shot Keane Scully. You know, looked at her free, me mate fought to get. Off that pass, Scully. Roche Guppy to the racer. Killen and try DCU. And Chin. And the Pokemon should not hold Garach and Chin. Kajak should near. And it's hard to Zakoch Jacob Céadaoin there. Just Sam Burke. It's Joe Clark.
Fáte Clark Cushcéim tóceach réiteoir agus James Owens rá go puck saoirge. Agus thuair se seans an seo go DCU at a light score 1 on Amsú. Agus an score lei sin stoppa. Agus tá cúpla anrúsanta ag DCU feiceann sin ifir 7 go héin. Nach de cínta isteach Evan O'Brien. Liam O'Reilly chama as Nostarín Verts. Achtung Spórt. Go tú a 8 points nacht. Cholicheán ó focan na sira. Agus in ceán sin Arn Trastan. Ceán bhí tastal. Leidir an bhar an leidir go 3 cín. A bhrá go gath DCU-nis Peter Clark Hollis Nimmerts. Agus scóin the Amshaw Nimmerts. Shit. Cluiche Mhuire tá Giannis san an breise seo. Ceán sin na brise. Páteachatán. Fáte Billy Reid. Reid ag Walsh. Níor sé ein scóin Nimmerts fós. Agus ní dónam gúis a ceán an sin. Is Dara Walsh go pick Quilty. Ach le fé Quilty. Go háris a dóirle go náam. Agus an áhal a rai. Agus tá se ná bhfuil scóir Amsú. Tá se ná ceán a a chéad scór. Bhailta scoilí héis 7 cín á necleis. A Quilty lena chéceán. Agus a wad roiesco. Ó hir DCU de. Step up for them, step up. Agus a chuis tú gúil. Seacín ar fád unimmart fáteag lína leathosach. Lína leathúil me sceall. Cluiche Mhuire. DCU mi gar sin agus í fáte. Billy Reid. He will love a Clegg Reid. Sí sinna taisteach tá Dara Walsh cín go tíim ar fóríad agus tá. Sin ná sína fácín sinis. Sanna scéad le an breise. Agus brana mé dáma tá lads Cluiche Mhuire. Crazy, go! Spás an seoigh Jimmy Quilty-nis. Ní seamaice. Cáin se ó bhfuil a fada. Róád nuair se. Agus DCU gearú scipaíoch. Réitir níos gur stopló. Agus James Owens ar áil gat seos bheith tímogan. Is lot is ficeach. Minic ceice muid a sin scuit na hain si ar fóríl. Se tá Páirí Lennon. Misisi sin go DCU. Béidir an miseach go cían bóran. Brennan tuckers her lads. Coláiste Mhuire sa glufa seo. Agus cínta na nás bhí gimmar tanóra cíar díalta smainteach. Sitar fáte go tá. Agus é se scóir an seo. Craddock ceán sasna chúla hain sa ceán sin. Ach, cosins bhainte ag Sam Burkin sin. Scóir leis an eis go DCU bheith se cin nach rih le hama. Fáte cúin seo. Ach, caiisiid seans na Amsú. Agus Billy Reid mi sus a tosi as a dóirle seo. Stach a dro Greg Kelly Ashford fáte Reid níl. Agus i ríist ón lálas a cosint go má. Tálas is a book tasa sin. Ína puck séir an sin agus Cárthach réiteoir. Evan O'Brien. Fáte Peter Clark. Dóchas sé faointe. Bhfuil túir sé faoi ar leid. Leis sin gear stach ag Dara Walsh. Agus tucha Dara fada. Fáte Carl Quinn. Quinn sasnach. Bhí ceamar sin glantach fear DCU níl. Titty. Seantaigh Shane Walsh an seo. Bhfuil sé ná ceán Amsú seo. Did go maith gúil bode. Agus bhain Stephen Minogue. Did go maith DCU-nis caiisiid scóra. Chead a cín atrúb. Burke. Johnny and Lawn Tussach. Campbell. Made a cuss oor in a range for Himmery. Hard Himmery nach Gimmert. Conde dead a shot in it. Fáte Gushin O'Farrell. Can he score Fáte go Gatisha. A will in ish. Tá. And score go Farrell.
and soaring and glugged ball the tag Coláiste with a Drohan Quilty agus Campbell Cousins come on Cousins go fiachwer agus inish top down the more it's in the fornet to the come Billy Reid nish will row get tall that Greg Kelly tiviste Breathnach cool and try DCU Kelly force a game out and she titty at a tall inish force Peter Clark will and she stinchin egg DCU I need a guy low, Shelaval, Clan. That's she fought to that, she Coláiste with it. Shane Walsh, Bishamach, couple cush game told kick Shane. Tap to Gadasik, Shane Walsh. Genta Gadasik, it's Joe Campbell. Campbell, a brand new Oor, a brand new Ockley. Oh, it's a Gadasik Farrell. He's on Kion Gadisha. Score, oh, no good bunch of again. Agus well, Baden up in and Tom Cartlin and Shiny in it. Forced to try Carl Byrne. Will Carl Byrne on score absolute tall. Shouldn't score more at Ashka DCU. Can't be tasted up. Agus Carl Byrne. Vichy shouldn't have tasted. Shouldn't have gone. Lloydie. Govegon. Agus Lehammer Shrishstein. Agus James Owen Sosta. Marshin. Even more Gavrishin shot. Free Lawhead. Coláiste with it. He score for the daily. Darna can for the Cárthach. Tisha gets a second. Go down Brescia Shin. Angus Foggen Shin. Iad Silken Keen. Coláiste with it gone Smál. Nod a fiche Shea. Angus DCU Dóchas Éireann. Dóchas Shea Dig. He's doing more gone Brescia Shin. Chodanoy. Bay Tenumet Edeloy Delan. And you merts in charge for Giobúin on Spórt DCU. Shimon Benachui, good darn down chop, got on Bishop. Agus Coláiste would have gone Smál. Yeah, Hushak up. Cluiche Kellish, Giobúin, Evesa Bon, a Barker Croky in Tráchtaire. Agus Keensy Tanyart Golad, Coláiste would have let Bon, Giobúin, Agus. He's a Jamie One, Banistar, Vian Firo, Tior, Gazisha, and Rushidit. For Nitachin Viakup, Nareen Swablienta, I'll share if you want Kvala Kian Lynch. Captain Hannings the Lynch, and the Rushid started the Firshiach. Befraud up Kian Rota, Barker Croky, if you want to roll on, road special to Coláiste going to hold Skull Nisha. DCU, force the gear after Ash. Vrad, a couple of scores, Coláiste would it. Spórt and Shoig Daly. Agus for Shay, Kate score.
sa céad gan an breise agus tan chéad scór fásaige sa céad gan dorla gan an breise agus Coláiste Mhuire a méadú bharna Quilty chlufa imrí ag Jimmy Quilty agus a holchan cín éon agus féile a sin dinta go deas Campbell Titan siú donach Campbell an uair seo an na gaiibh a ggéir holchan cín James O'Teal chun puc síort atá Campbell fós a gimát sitar cáilte go tá agus DCU is a grimmart Smál Bishop Cree Obs a glyfa canis an nura a bhrálob cóidir glyfa canis Smál an seo Barca Chrócaí Canis steach a Ionad SpóirtHád níos áir an seo Lantas ag Coláiste Mhuire gan Smál agus sellad an líor do úsa go mácu stíl seo acu an tamar fad Tony Lantas a sin Burke sa tóir Nein le Sam Burke ficus ús I chéidir an dóirecht ná an tíúirt agus dír gur brúchar a sin tead go mágeag agus tá sin an chlufa a sin pucaí glán an tala agus puc sír elevéisán an seo go Coláiste Mhuire agus cuioine gúirt a dhéana searfá gan Shane O'Brien agus gan had Adam Hogan Shane Walsh man dulm wormsa a ráithán déag fásaige Bhín ceann amháin an immert a chula ceanna na puc an sira fear a dimint an óí Barca Chrócaí cúpla blianachan agus íon mór an daoine ceappaí dimmer beidir is a glob agus Coláiste agus nárimir sínsir leis a gundé ánach déitach Shane an Seanseáil an teachtan jogain in ceann seo búltaige agus a séaran sastan Tícín déag agus cuioine na seansan í chuirse de mús a géad le agus nar scóirtead éon scór go dtí ben nach ficim númed agus Conor Lawless a file de barc Anadí roianna ag DCU an tíbh an dechar tíb na DCU ag an tíb sin go farc agus heb go Peter Clark atá fága Páirt Imre Bhí crampí Conasso a pí am áfar se an ráchúil sin seacha sin Ní mór se mór an cúna I bhfuil fiche ceapan tuig isteach go DCU a Neil Hogan fear a bhí I gimmert faois le blach lí agus immer sin le blach lí amach chamach stracha le gortachaí chamach tá Coláiste Mhuire gan Smál I giche chula bhise agus osin á fearil a cuairtú scóile agus a bhfuil sián tá sián an scóir go fearil Well tasta clufa mór waisa glufa canis má mín se dán tá sé héis críoch má leis a glufa se bheitce an an breise agus bhfuil rihan rás níos le lads Coláiste Mhuire gan Smál agus deachreachtaí olmhór ag DCU sellabháil na bacla scóráil agus I picus ús ag lálas a ríis tarní fan na talan nuairseach Tá chollahart grúta cúb Dar Whelan an sísan sin na crampable ceapin Iad a fé cear fáfií réidir seo go Coláiste Mhuire Sean Whelan agus tu sé sin chun páircin seo dó séad ag le náid a fichaní agus má dearman na chuoine tú nach neacha Éireann na Coláiste Mhuire chun cín gus íon second dearnach an gnáam Cá DCU níos cúla brú í mór an Row Cup ceann sin léite agus deas agus tá acra spás an tíobh seo agus dé siad cuineáil gimáta seo Ben Curvin rinne difr ataisteach Séfud an puc sír a chud na fórneach chó scór agus tá se é snas a chud ar a glufa seo go Coláiste Mhuire agus níon an doghfaoinis go mééis siad a glufa canis fi gún agus má dúmórm sin tú ceann a scead a cín agus fáilte an sinna Quilty Cín Bourne agus crampinis Conasso hain Tríocha scór ag Coláiste Mhuire agus níor scóirtead sa géad ficin númed. Dúirt ar fad
James Owens gur stop leis a glog an seo. Ín clog a gobal an seo híon le bheith mu súcraí se gobal don oibe críomh Cluiche fiú a mórach na Cluiche Leathcheannais chomá. Agus don oibe an fichnú me beg na Cluiche Leathcheannais eile Cluiche Giobúin. Idir oscail na gailh agus oscail limní ar bon chomá. Agus sin bio ar Spórt DCU tan na Cluiche Peramórach. On díal an seo ag Coláiste Mhuire. Ar the fichin on the Gavin. Agus Sean Wheel na haint stach mar sin na an zéit stach. Go Coláiste Mhuire. Och cín idir na fórne. Zepan go Adam Daly tééis se fágágal. Jimmy Quilty a bhí a rás a fad antú kilómeters version. A rás a fad go háirt a holchan cín. Agus GAA DCU cool am shoot as out to Keynes. We should count and shot. Oh, agus Imi Moo and Thompson, agus Keane Bourne of on Capin. Harancha, Fan Talna. Agus vi choller the guy blew up to Céadaoin. Nach sa dar that. Ionad Spóirt go Coláiste Mhuire níos Ionad. Trinnig Bourne. Titi Machslava gur Kelly. Agus Ionad Spóirt sin a fad good to Coláiste Mhuire. Brandon Lewis on Unyv a cup. Fáte Dara Whelan. Sheer Heinchid. Which should not score at shoot. Harrington Nursha. But she should contact. She bishes in chin. Agus Cormac Gear conscious for Céadaoin ní Éireann leis. Agus nó gear falla Billy Reid chuis Billy Reid sús na tosaí sa Céadaoin an breise. Mi siart a coolí ríist. Can fada sin nach himnoí sa meis an sin ag Coláiste Mhuire. DCU gear brise for Céadaoin. Hogan is in chin. Ach, fell shot, lads. Coláiste Mhuire right up. Pucks here staff. Agus. Can't turf free shot. Och, Keen Atrick, Nina Row Cup. Let's see what Focky at a glug corrida. Agus me Gjor. Tasna, ag Bourne. Oh, block on into Line. Agus in conscience squeal to Gama. Agus Heppen Vicky McCarthy agus pucks here, machen shot. Agus on James Owens. On Kjol Savadokshin. It's in the more different corrida. And stuff to not. Cárthach the would go check Caculor for shot. Keen to put it in love. Agus Coláiste Mhuire roll of pain. Fatamacha Shachama. Cluiche Leathcheannais up in Tatan Chugging. Gone out. On the door, look, Middleton shot. There's a right to occur. Straight on the Chulach on it. It's not fair. Coláiste Mhuire, Caculor. Look at Dara Whelan to the attacker to the Machen shot for Yere. Agus pucks here, Vesson. Agus court to Bui, sponsor greater. Someone go out there and fuck it into the house. Shane Dara. Wheel of Vion for Yere. Agus for shot. And lost him around the wheel. Agus Patch Collins over the table. The channels. We shall force him to Hain. Conscient. Puts a father and try again. Take a man Goshen Farrell. Guidey Lesh. 14 times Shigan Tonody. Carl Quinn. He's different. Ashley. Nursha. Donach Campbell. Chanéireacht Emir Glay. Agus a Fóril. Agus hí lígín Emir Fóril a cabbéis féchan númed. Í mór chur mór le fada. Agus tuisiid 8 cín ar fad chun cín. Fáte den Smál sin cá se alta tóir húl. Cínta tin for fóla má hasanse. Cathal Byrne to free Prishi Shilm the Carno get. Agus Dara Walsh sin go Ficasuas. Agus Glamwar the Dara Walsh. The will needs a rator. Agus ja pishma pucks here Mark Keenton sin. Nachta se glantamach, wa nícha glantamach for Yere. Agus Mhic Lachter Gaman should Coláiste Mhuire for Yere. Nursha block Coláinte an Thompson.
Agus Shane Walsh really nursing agus puck séir mark by sound. Agus cheapá go sin mar tá duine go le caite go ná breise go dórna le. Agus cheapan na feic muid mór go mé Coláiste bhfuil gan Smál. Tá Coláiste is slúd an oihí. Ryan Cup lena blianta sa neach se suas. Agus méid Omóní má tá go binis do Tráchtaire fad a fós. Fi canis corn fi Giobúin a frint gan burt gan réaltaí idir chundé. A mé sé ar fáil an teat jogan bhain sin scéile tá me cínte. Má tá go mé le de Jamie Wall a goibh go mé sé ar fáilach. Dar bháil se bhfuil tá fós an nach darin. Agus an cáin sin a taistil. Agus ben chuireáil sí sé sitar. Agus achla féimní agus sin an seisteach. Agus mar James Owens a brenn a glog. De turn to Carrigal Hocht. Need some more lads as close to with it. TP Morach ach. Katie mission to give us Smál Benji's Cluiche. Ach is coming over my best the Lash block clear on Tráchtaire jogging. Ach Shane Walsh or Cluiche. Nigeen in the phone fad. I got the Jackracht TV with two to Cluffe. Dóchas fad. Seeking dig. I thought I get. Agus mochas Mats a gart. Fer Cericín déag fáte a Mhuire sin ceann am siú. Agus Shane a bulla. Agus tá sí sin. Sí glánta gúlbáir bris sé le ceann aige. Agus was fós a gimmert. Agus puck séir sam friide. Agus sin ceappa go mé. Ná tá cumán bristig sé bháil chama. Yes. Cortú cumán nua. Agus siad ágan nuairse go ben curvin. Agus fer sé ceann níos túscin an beis ní sé difra daisteach. Agus ceann sin builte go hard aige. Agus builte go crín. Agus duine is James Owens ach an adog ar nach héiste agus sé dintaige. Agus bua ítach ag Coláiste gan Smál. Héis an breise, tá sé rais le glufa canis na bliana seo agus a tilte go markup. Tháinig sé rais fíró ón na coolla for DCU. Ach an breise ní ra an ach éon an bháin sitan a bhiscail chun cín glufa canis na bliana seo bocha chrócaí an teatan jogain. Céhés ló mu béisiid a gúine olscail na gaiileh nó olscail limrín clufa sin beo fí cheann dinumid ar Spórt TG4. Frodháin cínte sé Coláiste Mhuire tá cáilí ar a scóirteannach héis an breise. Coláiste Mhuire gan Smál náid tíochaíon DCU Dóchas Éireann dó séiteach. Na hirbhí agus tugann sé pas Cluiche téad scóir a máinse Greg Kelly. Bhí cheacamach agus tá sin túsínta acu. Agus ólín lántasach. Í seo pucaí suas agus í fáte ag Sam Byrne. Sam Byrne chuir John Chúl agus scóir dasig Byrne. Agus a dístíró agus sinna Greg Kelly. Greg Bulla agus bhí cheacamach scóir agus san. Agus Tom Brockbaum ordaí ag fríó. Bhí cheacamach scóir an trinis Adam Daly. Tá am aige. Tá spás aige agus faoi dhéir álta scóir aige. Héis líon nú. Mór láidir sin pasnaí dasan seo ag Coláiste Mhuire a sí seo mar scóir glóte agus tá sí hard sastan ag ón cradach an scóir fád. Dennis a casa go das. Tá Kelly tíbhistíró. Dón sé bana sé gan seo. Tug sé faointe. Agus sin dinta go das aige. Sí cín fáilin. Fáteach Scoilín seo. Scully híomh love Clay. Agus tá sí sin an agus an scóir fáteach Scully. Sin ágúta Clark. Tá Clark an cúláil. Tá sé holta tóra ceann. Agus bí cheacamach ceann aige agus tá báte. Ach chusan dó an fear seo fáte le cín Scully. Bhí sé an tíomh eile na fuair sé an chéad scóir. A sé an tíomh seo nuair seo agus tá sí sin ar an sasan an scóir fád a cín Scully. Buxir scopi ceann dasig Dara Walsh. Agus í sin i mí ar an sasan tá go má an scóir. Tá fád Daly. Daly holchan cín fós bud an ilan dhéir. Tá sé géir. Ach tá peinte aige an scóir ag Adam Daly. Ach tá sé fós aige. Má ifan just scóir as seo. Shane Walsh. Má mar caiinte go lecha go eile seo. Fáteach Ron O'Connor. Bhfuil ceann fáteach tá sí sin. Ó, dita go má gúlbode. A tá réiteoir muir cúra sé ar an tasnan.
a croie ag Cian Scully Sherú si planta ag Málas nuair se ceapúineach Cáilte aige agus seanta try Clark agus a sí sé a gúil agus Peter Clark Mas I can't get that sin Seeking fad Scully a curtu Carol Khan but she fought to get on the Mertz Fairlimney Curvin Veta Scully Khan all to shot third free Afton Khan shit oh she Harrod Sasnon Cian Scully There's the curtu score a wee shit that and Khan Shin when it's brawl up and Tivella and Farky will need it Kinte after she free it the first TV still Oh, Tita Gadasaku, Tita score and try DCU. Aidan O'Mara, will she show it again? Tashi Harrod Sasnon. To her fads, score her fad, egg clutch to wood it. Sador Dashin. Counter puts to get him Daly. Ah, Shannon score Daly. Oh, it's all Hulhain, Costa Shear. Another shot Craddock. Will she fought at Craddock? Oh, she fought at Craddock. Daly against Craddock. Try Cian Scully. He shall no lay hope. Segeda. Scully, give on Lesh, score into Scully. Agus an áhol rai. Agus tá Shannon will score them shoot. Tá Shannon can out. Fáte go sin ó Farrell. Can ein score fáte go Gatisha. A Willinish tá. Fáte shot Colburn. Will Colburn on score shoot tá. Shin score more na Dash DCU can be tassed up. Vrad, a couple scores, ag cluiche wood it, Spórt and Shoig Daly, agus for sé chéad score. Segeda gan am leis agus ishe, agus Ocean Farrell, a curtu score le, agus a bhfuil Sian, tá Sian, an score go Farrell, give him off the job. Ben Curvin rinne diff at Ashta, Shayfoot and Puck's ear, a chud na fórneach score agus tá sé a snot